ngakwa epi kipat ba pa pin keli hatu ka jing ong jong ukur tong ka MPP takani ka MP election habai ong mention snam bo kontrak sangma ude uklen nga thang jwat labam ngakwa pa pin keli hatu ka jing ong ka jong i bo kontrak sangma ude uklen nga thang jwat labam hatu ka dei lemi kalah ka daw baka party MPP wala la don makanahado sangot kiba apply ticket handai kidang likhot di Dr. Diarel Nongat banlong ukartong jongki namar bagi kwa ban penyeseriem yai ban i Dr. Ricky Sengkon Padba bayi kumbong ngayapi menta kinuan ban penbiet kin ketik run abas semit paling ong kunta menta pihak ban smoto kendia baka MPP kini katakan National Party tu semua dor mapi bakat kan National Party kanum dom semua yang kita kertong kibala balik kibala biang banyak kunnya ke MP election kat ke MPP ke basensya dia ke jala hat kanum dom semua yang samla kiri ramba kibala banlong kiket kibana po ke parti banlong kikertong banlong kertong ke benta ke parti yang ke MP yang ke by election ke MP kidon Handrai dahang ni boong unong tau jirwai bapau ke jela hakas sarong bat hakakrong. Hakas sarong hakakrong kiong badang hadut sangot ki ba apply tiket. Tamba amla banrai. Pause hakabakhat do ki hak banculit kro yai Dr. Diarel Nongat banlong ukertong jongka parti hakan ke MP election. Pai ba bai. Di Dr. Diarel Nongat ide urang ba bre ubadon yang enam banyak keburuk. Ngamkuak ban kentau Henry nasi kuaya piu pin soto te babalai ke MPP kahak balik hot nabar ka parti banyak kon jaga ke MP election kawai ka mga kuaya piu pin soto kalongkum ni mensua haba ka parti kalarai ban pinyakon ni Dr. Ricky Sengkon kidon kibana ka parti NPP kibabeng kibakho yaki nganut panong bakita kibaben kibakho ai waktu sitang si sapet lukim yakot bakarenyen kajongi handai ki ongkum no bo Dr. Ricky unile ayu hapo parlemen lada umyo pan khasoot laha pan khamal hado kata ki benyu Dr. Ricky Henry u Dr. Ricky ubre u jamnot baru bayaisa ya kajing keno ba kajing yai kentho usnak jar ba peni dakakam Henry hadien balakhlak no kisang pan yaro ye Dr. Ricky bat ban ong ba om don breu so kumu Dr. Ricky nado kajing sta kajing shampang kajing jamnot ulong tau kentem uken jai kiyaro hakata karukom ba don le ki parti ki ong ladang ni jet kertong menta ni hak ban jet yo breu ba don nya kajing long kumu don u Dr. Ricky balai dia nama dia kadaw baka party NPP wala la don makanahado sangot kiba apply ticket handai kidang likhot di Dr. Diarel Nongat banlong ukartong jongki namar bagi kwa ban penyeseriem yai ban i Dr. Ricky Sengkon dia nama dia kadaw baka bagi roi Dr. Ricky Sengkon kiong ba kumu Dr. Ricky Sengkon to omdon ni hapan waj ukartong kumu Dr. Ricky Sengkon ni sotenat cibuan baka parti ka don yau Dr. Ricky Sengkon tang baka sosi kalong bo Dr. Batskam omlong kumu Dr. Ricky katanga kadai ka baki kwa banwan ra hakasan perkhat jonga berjongpi ban yaro i Dr. Ricky ban ben i Dr. Batskam bat ban yanu jor dikini gi arut hakaperla hanglo baki atau ban yaro i Dr. Ricky khnang ban ombo Dr. Batskam omlong kumu Dr. Ricky ngakwa ban keli pi kilong kami kilong kepa hapi don cipau mot kikun kidon cipau jinglong wan lada kikun senrap makna haruk kinomla bandan kejuk kejinglong pinomlap yu Dr. Ricky borok awi kepertai pindalai wak pinomlap yu kejinglong Dr. Ricky banganot wan ongro pinomlap kumu Dr. Baskan kidon la kejong kejinglong Henry pat ba bayi kum ki priu ngila bandan da kejuk kejinglong ngilak giton na kajong kajinglong ngamu kono Henry haba PP jet yung MP yang ni kapor pihak ban jet halor kan nongren baka jinglong kajong bre
Don ki bong. Bong Dr. Batskam dan supet bisu dai ni bet kyo. Rekhir untuk kham rekhir. Ta dalale kata kerukom demut lah baju dia no brio baklan rekhir kan kata. Handai kan mai ka jumlong Dr. Batskam dan pilayasham. Om dai bang supen ro. Handai pindalasam pin smotoi. Hatu mental don semo unong rat habo pet yunu ding so budang don hading so unong botu so ulung so bajau pinamla bonong botu so ulung so bajau klam na damat yo te kunjuk pat ba be hakani ka por kum ngaong ya pi ngakentu ya pi ka juyaro ojong kini budang nakaliang persya kalong ban ben je Dr. Batskam kan mau boleh ngaong ya pi di benjet halor kanong rep ngakwa ko pin keli ngakwa ko pin keli sabre ka por haba pijit balai ngong kanong rep lalai Dr. Batskam i perne Dr. Ricky bali Dr. Ricky i perne Dr. Batskam hamre ka wai ka pila ban syam makidon nya ka juk kanong rep balai ngong pi bali benjit halo ka juk kanong rep pat ba bai habai dai berkortong jong NPP nganong kwa ban ben nganong kwa ban kho udah orang ba bertanya kan nami burung bot besar kosen tang habai jet kalau kanong rep balai ngong ta ngakwa NPP pat ba ba pin keli hatu kajing ong jong ukertong ka NPP takani ka MP election habai ong mention snam bo kontrak sangma udah uklen la thang jwat labam ngako aba pin keli hatu kajing ong ka jong i bo kontrak sangma udah uklen la thang jwat labam hatu kadai lani kalah lani yom dom klen chok habatang dia mengatakan daw pat babai ngong ya pipi ban pet halot panong ren ban kajing ong jong ini rangwa kertong jong NPP baka reservation policy kadi bandai kapung kajing bol pat hato kandang dei kapung kajing bol pat nek lakalano te kumno ken pin ong ban pha ya parti NPP kumno ken pin pha halor kanong rem lasai ban pendrong ya ken khasi ha schedule namar de ka parti NPP ko pios no ke isnam balada badai bagadon ki MP na ka parti jong ki balik khang ya akhir kasih bandar makhnit ka bapra te mental ka parti NPP ka om yu kertong ban khang kai baila ban le la ka nong ren kam skam nama kata ka daw pat ba ba yet ha pijit yung noyam jet halot ka nong ren ban akwaru ban kentu ya pilar pi yo kwa iki noyam ki baskam pidai ban keliru ya la dengan daina unang persang baskam pat ba ba yet ka parti ka yang skam ki noyam ki yang skam dai ngamar badon ye ki thiet ki baskam ka parti bi ki noyam ki lo kemudian bilat beliau din bilat ujan skam om dai nama ki trak ki baskam hari nama ki thiet ki baskam ban mana pa pi ki no persang ngide balong kita ki thiet ki baskam